جنزانی دور دخه هر عالمك رابیه بحثا گرینگی خواندنه کریه فوارا پرتوکان تویا به ای سال چلمین دریه خواه جه کتاب حزان را بکر فوار حتی یکشمه شبو مرخدارم بکریه زیدتری هزار و شانخانه و به سدان نویسکار امضاکردنا پرتوکان گوتبیش و هفپیوینین جور بجور فوارا کو حسکرین پرتوکان تینه بال هفتویا ای سال جارا چلمین درین خواه بکر و نوا هفته که ده نویسکار و خوندکار بچالکین جور بجور بین بال هفت تفواری دا گلک و شانخانه آن ستادین خواه بکرین وەک سال ئەمی ساڵ ژی تەوری فوارە ستەمبۆلی بوون ناخوازن ژێکێم ببینن فوار ڕۆژە سیایە هەرسی ڕۆژێ پێشی ینی نەل زێدە قەلەباڵخێکی بدلێ مەبێژی دیساژی ئەم کێوخواشن خواندەوان تێنێ مێلبەر دبینن کێفاوان شتێ پرتوکەی نوژی دستینن حەسکرین خواندنێ ji bo pêdakirina pirtûkan berî xwedan fuaran navneteweyî Ez İstanbul'da dixwînim hatim fuarê seva Nubaharê kitabê tariha kültüra kurda hek xweşe zaf xweşe ez ê lema hatime Nubaharê xura kitap kıldım. Kitap mila razime jilema hatime fuar xweşe zev kitap heye kitabê tarîh heye felsefî heye TRT marketê jî di fuarê da ji bo zarokan standeke mezin vekir Vatandaşlarımız tabii ki TRT'yi Dema welatiyên me standa melfuarê dibînin şaş dibin û dûvra jî gelekî kêfxweş dibin. Dema karekterên kartonfilmên TRT li vir dibînin gelekî kêfxweş dibin. Gelê me jî eleqeyeke mezin nîşanî standa me dide. Li gorî hin weşanxaneyan jî li fuarê beş tarîka pirtûk hezan kêm e 15 yıldır buraya geliyoruz her sene. Ev 15 salin ku em beşdarî fuara pirtûkan dibin. Ji ber bilindbûna maliyetên kitêban biha zêde dibin. Hejmara xwendekaran jî kêm dibe. Xwendekarên me dixwazin pirtûkan bikirin lê ji ber bihayê pirtûkan nikarin. Fuar wê ji bo hezkirên pirtûkan heta pêncê mijdarê vekirî be.